Good stuff. Ceceni ino iria ri mwena wa Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga ni kunyita itemi nene hari gutigirira arimi ni mathomithio mimera iria mabatie kuhanda na mbegu iria njagiriru. Niguo gutigirira arimi ni magunika na urimi wao, Murugamiriri munene wa kambuni ya mbegu ya Bayer Crop Inci Dannenberg ni augite marehete ceceni ino mwena uyu niguo kurehe kihonia kia mathina maria magumeire arimi undu umwe na kumateithiriria kuongerera gikiro kia irio migunda-ini yao iria ingihonia muingi wa bururi. Their challenges are with climate change. Their challenges are trying to do more with less. There's a significant amount of difficulty that they're having economically. So at the end of the day, it's really important for them to have the opportunity to get the most out of their production, to have that crop be able to be resilient in order to help them then be able to afford to have sustainability in the future, not only for themselves, but to be able to deliver for the community. Mwena-ini wake Bernard Waweru uri urugamirire kambuni ino guku bururi-ini ni augite ni mabangite mithenya iria marithomithagia arimi maundu-ini megie kuhurana na tutambi hamwe na dawa iria arimi mabatie ni kuhuthira. Nigetha tugerie guteithia murimi uhoro wa guthura the right variety, okorwo ni ta nyanya agerie gu select the right variety iria kuhanda nigetha ikamuteithia mwisho wa uhoro. Tuteithie murimi kumenya uhoro wa gwikira the right fertilizer. Tugerie murimi ni undu wa gutumira the right crop protection, indo cia kuhura dawa ni undu wa kugiririria mirimo na kugiririria igunyo iria ithukagia mumera wake. Kuhana uguo arimi ni makenereire ceceni ino makiuga igukorwo iri uguni munene kurio kuona riu ni mekugia na ugi wa urimi mwega wa irio itiganite ari hamwe na urimi wa nyanya. Aruti a wira a thirikari magutuhe mawaitha ma kirimo mationekaga ni tukuhuthira sente ino na ni gututeithia tondu riu ni kurikoragwo na maofisa a urimi turakora guku kioguo tukamoria ciuria iria iratuthumbura na maundu maria maratuthumbura mugunda. Twage mathina maitho ni turiukaga guku rira mundu akora mumera wake una gathina ni ariukaga kumenya gitumi ni ndui. Ceceni ici ire kaunti-ini cia Kajiado, Laikipia, Homa Bay na guku Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga riu urugamiriri wa kambuni ino ugitanya gukinyira arimi 5,000. Yes, let's celebrate.